Moja škola iznikla je, nasuprot svim očekivanjima i verovatnoćama, u gradu koji je spoj suštih suprotnosti, u građanskoj oazi usred jedne vojničke zemlje, na magistrali Soluna i Beča, u blizini ušća Save u Dunav, u gradu na vojnoj granici, gde se bez obzira na ratove i stradanja, velika pažnja posvećivala obrazovanju. Zahvaljujući upravo toj plemenitoj ljudskoj težnji za kulturnim uzdizanjem, reskriptom vojne komande 23. septembra 1858. otvorena je dvorazredna ili niža realna škola. U njoj se nastava od 31. oktobra iste godine održavala u zgradi današnjeg odeljenja unutrašnjih poslova. Deceniju kasnije, 26. juna 1868. generalna komanda vojne granice u Temišvaru donela je odluku da se u okviru realke otvori treći razred. Od ovog perioda nadalje, škola je prošla put od male realke do velike realke. Ja sam ta generacija koja je bila najmanje brojna po učenicima. Posle 36. godine broj učenika se povećavao, kao što sam vam kazao, ja sam rođen 18. a već deca koja su rođena 19. 20. 21. 22. 23. i koji su činili sastav ove gimnazije, već se broj učenika povećavao i svakako da je i broj profesora se povećavao. U prvim godinama rada škole nastava se odvijala na nemačkom jeziku, koji se i dan danas uči u Zemunskoj gimnaziji, dok je prvi direktor, profesor Jovan Radej, bio profesor ovog jezika. Iako je Simović pokušao kao novi predsjednik vlade da se daje deklaraciju da ostaje pri Trojnom paktu, ništa mu to nije vredilo. 6. aprila bombarderi su bombardovali Beograd, ali ne zemlju. Ne zemlju. Bombe su padale 6. aprila, kad smo ga sa Kalvarije gledali, Beograd u plamenu, Zemun nedirnut. Tokom oba svetska rata škola je jedinu funkciju imala kao vojni objekat, jer je nastava u potpunosti obustavljena. Kratak period mira iskorišćen je za reformisanje sistema i izgradnju statusa nacionalne državne škole. Kad sam ja bila, što se zvao prvi razred gimnazije, što bi to bilo sad danas 5. godišnje, prvi razred gimnazije, drugi razred gimnazije, gde su bili profesori iz Zagreba. Meni je predavao matematiku jedna vrlo odgovorna, ozbiljna, Šulc Marija se zvala, jako dobra matematičar, uvek sam imala odličnu matematičara u našoj školi. Iako ukusima ne treba raspravljati, iako se ukusi razlikuju od osobe do osobe i menjaju duhu vremena, muzika je nešto što je apsolutno neizostavan deo svačije mladosti, nešto što obeležava čitave generacije i daje lični pečat svakoj individu. Umeđu vremenu sam izvođen odvođen ili pozivan na razne seminare za direktore, ne znam, sremskih škola, za direktore tamo, ne znam, srbijanskih škola, za direktore, ne znam koje škola, da se prvo direktori kao glave škole, da se prvo oni donekle pripreme, da njima to ne bude, šta ti to, kako to muzika, pa ja znam, Žikino kolo, Mikino kolo, Pevino kolo, a šta to pa ovo, ko ti je pa taj Beethoven i taj Bach i tako nešto. Prema tome, znači, da su oni na istoj nultoj tačci, direktori škola kao i oni njihovi posljednji začići koji su iz nekog sela došli, na istom se nalaze. I razumije se, s prijatnim nekim tamo pedagoškim postupkom, oni su bili šarmirani, nije to baš tako strašno kako su oni pre toga mislili i mogli bi da dođete kod nas, ne znam kad tamo, opet kroz koliko dana i tako je to počelo. Znate, da, to da vam kažem, kako su dečaci svirali serenade nama. Znate kako su nas svirali serenade ispod prozora, Tiha noć moje zlato spava, čitaj ove zmaja, pa onda dve bele ruže, pa kad tebe ljubit ne smem, pa ne znam sve te pesme, znate. I onda sviraju,
a vi onda mu pazite sve to, onda oni znaju da ste vi čuli. U moje vreme, znači 60 godina, da se sjećam 59. kad sam bio 8. osnovni docenti, tada je bio hit šlager. To su svi. Onda 60. je bilo Oda Jana. Mislim, to su bili, znate kako danas nema da tih svetskih šlagera, kao što su tada bili šlageri. Imate grupe i šta znam, poslije su došli Beatlesi, ali to je mnogo kasnije. A međutim, u to doba su bili tako ti, da kažemo, šlageri popularni i kod nas je bilo, recimo, u pola dva. I šta ja znam, takve pa onda požuri, ja na autobusu i klubi. Što se tiče izlazaka, znači to je bio početak rock'n'rolla, znači i ove, da kažem, pop muzike, znači Beatlesi su bili, recimo, tada, Rolling Stonesi. I bilo je još puno grupa tog vremena i sve su to ostali u stvari evergreen da današnji i vrlo se rado setim i rado ih slušamo kada tako neki TV kanala kada se pojave. To je bila lepa muzika. Sad kad poredim sa ovom tehno muzikom i to, shvatam u stvari da ona bila romantična muzika. Pored U grupe, te 74. ili 5. se pojavilo još nešto. To je bila Angie od Rolling Stonesa. Prošlogodišnji koncert ja nisam mogao da pratim, bio sam na odmoru, ali se dobro sećam kako smo čak i na malom odmoru trčali iz gimnazije Rodnu kuću da vidimo da li je stigla Angie. To su bile one male single ploče. Ja ne znam da li to sadašnje generacije uopšte znaju kako izgleda. Ja sam jedan od njih koji je uspeo da dobije jedno od prvih 50-ak. Pa gotovo se ne sećam da smo slušali nešto drugo, a da nije bio rock'n'roll. Onaj domaći i onaj strani, onaj koji je počivao na Korni grupi, Bobi Stefanović i ostalima, i onaj drugi koji je bio u velikoj modi sa Beatlesima, sa Rolling Stonesima, sa Satisfaction, koja kada se ugase svetlo u diskotekama, svi zadrhtimo kad mi čujemo. Sa Mango Jerry, njihovim hitovima iz tih ranih 70-ih godina, sa Kućom izlazećih sunca i svim onim što je u svojoj muzici, svojoj poeziji na neki način dočaravao Bob Dylan i Janis Joplin tih godina. I čini mi se da je to bila muzika koju smo mi slušali i koja nas je nekako verovatno i presudno oblikovala u životu, što ne znači da nismo kasnije zavoleli onu drugu muziku koja se slušala u kafanama, ali kafane za tada, makar za mene i krug gimnazijalaca kome sam ja pripadao, gotovo nisu postale kao mesta koja smo posjećivali. Posebno što je tada to bilo vezivano, to je neki period još 70. godina, ili ja volim da kažem zakasnih 70. godina kod nas, kada zapravo su još bili oni ostaci hipija iz zaostalih 60. godina, kod nas je došlo malo kasnije, i svako ko bi se preklonio nekom takvom talasu nije imao nekih, ajde tako da kažem, velike mogućnosti da se okrene ili nekoj drugoj, trećoj, petoj vrste muzike. Zapravo bilo je manje toga prisutno ovdje na našoj teritoriji i ja sam se na neki način priključio svemu tome kao klinac i bio sam mnogo mlađi od ovih koji su zaista bili neke presledice tih žanrova, tih stilova, mogu kažem bio sam klinac.